Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. General Secretary Jong All Primary School Teachers Association upa FC Shulai ula pensarge ke paranang hikai babalai ke association kelakot penlong ye ke jengai rally hakar pu atrik unai lar arajar arpusan bakadau kolong ban persya ye ke jeng pentrekam jong ke sorkar ye ke migelai education grant bertemu ban penduk lot ye ki hok jong ke kai school bakum juru ban penduk no ye ki post hak school deficit habakran hak jengalang kablalong ha golf link shillong hadir ke jengya rally uba FC Shulai ura ong ba jengya ki jong ka association benta kalong na ka benta kalawe jong ki hikai ba na kalawe jong ka pule puthi ha ke jela Meghalaya ini sekecing job bana bagi job aga to gopor kita kinong kai DC LP school ki ba kitip aga to gopor kita lalong no ki government LP school they enjoy all the facilities as government employee. What happened after that? Hakasnem kat kendai spa kendai kunyo. Tiong we are government, we cannot join with you, with your association. That is no problem. Ngindali ay ka problem baki ong. Bangi day di government ngimlong su ban join baki na marangila day kinong trekam sorkar. Kiyahit kisnan. Laong yapi ngam day ubriu ubabat bat upenir kupot. Nga keren nga katu kasi hajawai. Bat ngam jupet lu ya ke YouTube lani ki comments. Sisin mga keren ngam ko mga pek ya katu ki YouTube nga keren iya. Namar lesi yo ngadan ijing bakla sisin ten ne ipen perkat yang ngai tu ijing bakla. Sisin bakla keren hang ni kadami sipet YouTube ngam dan por ban keren. Bat ban comments lu mga pek ya kita. Ndrai kidan ki ba comments pat. Kiba ang bau yo tulap sila perkat yang ni kiba yo andai lai poloja hatu mentan kat tu pengikran ngikran ni kita kecing yo tulap ni ngikran ya kalau lawai jong ke education apa kejela ke jong bat iya itu ter lengkot ndah la jia ko ong ibu mende hak arajar sipo maki kita kibach kiba kile si latip la rokat kipai haka jing bakin do no ya kakam bada begitu ya kakam kila persang mandech kiseng rokat bat kila le ya kata kaseng ke jongti ke bagi ong ke government teachers association kai ke juba ke bagi yo kalong be ngim na ban yarap ya ki namar ngi de ke beri sarkar ngim nut ban ya le ya sarkar hatu kita yang akan nongrem nang dapat de kila lech politician kil lech kila ya rokat amdan jing termensu haga wakat do ki ong mo haga kutlah mbakse hai saka amsta bat kapsta mau suba sulai pada maki wan shi yin jong sangut ngong yaki nyakran bat ditang sangut longhi lada kuate call all of them. They have convinced the meeting on the 10th of November 2017. We have the meeting here and all the teachers, 260 teachers, not even a single one absent on that day. Kim Simpet kiwan lut barakhay. Ba't nga ongru yaki tanggani ko way. Ka ha kani ka kam ka choki rei la do blay dan ringkat pat nga ngan jok ni kani ka kam choki bada bangi lecture Supreme Court ni la ila de bat nga kan mau bahaya ka tu kasmi ha ka bangi yang hang tu po Supreme Court ka item jongi ka de ka item number 18 bada bagi wan ki chief judge baru ka into Supreme Court ki chong langot mengapa di Alderis ni dan hangte bada ka file ko manang tong ubret baru bread but sin bala bread kumut larem ngongi Alderis ni dal poi ka number khatar ngong kani ka kam ka ha dongin duai i duai la ka jong nga duai la ka jong bat ni sukun mau tang ki lan ki pang duai
Oh Lord my God, let this thing will not happen to us. But abajia na lapoy ko kat riu upek but upek kata ka fai mom ka kis jong kata ka ngim tip ubu khop ya ka but kamut kala im poi kat nyo la im poi ke jongi kat ra ong judge. This is all Meghalaya Primary School Teachers Association. Uyang amit sibal kunang yasai an jongi ong ni gini kente. It is the strongest association in the state. But tip nanta kaya but manu pelaj im yaki kadai ka bor play lengba ka absta ka amsta but menta kidan but ki IT ndrei dan sekat tu kat ni ki balalai ki ong badai ban lai ki kam le ngapoi no segini kajing ki kejungi menta but haba kikeli ki media benar ya na kai ke bala pelong ki banya ya kini ke rally but banya ya kini ke procession kecuba kejunga kalong mahab banya kendiat line by line lani ka phang by ka phang hakan riup tadi jauh benai Januari Arhajar Arpusan mga presiden niyawan siyate siya keren but way na ki principal jauh kaway highest secondary school upay ka WhatsApp ka bato kumni ba kito ki bedro ya ka GIA kidai ban song thai no na kan repos nem syakasan pukras nem namar banyak kali keksiu persyang menpik mobile mo ongi presiden ngamtre ban pek ya ka habah song kali ngan dalam poi siyeng ngan sepuli ya ka banda bang lapoi sepuli hayeng mo pulis siya kani kalakta siya ya ka jingbut ti berkat bat kamtam ya ka mensim ke jonga ka bang perkat na ka benta kitu kinong hikai keng ti badai ban song thai no na bakila dak san pu prasnem hakal lai pu we trik jong panai march Arhajar Arpusan mo ikong ki kuning ni dan the team ke jongi ke pangiji selok berbor naga benta kumno bandra ya ke buram jong ka session klem on 8 AM the next day na tho ya ke ni ke shit om su ni bo peni order namar uni ude stengkli na tho direct by show minister bat nga ongi kini la dala pentri kam ya gani ke order kan plu ke sekretariat lingba jongi kinomikai ngam ko aban itu ke ai kijing kren namar ladan dikat bom na kren su ki ba sudai ya ketu bayo ka penmong ya kita ki bayasya bat hadin mengalatho ai gani ngadan ka jingya kenduk lang bat kinong hikai jong kini kibat Arhajar sipo hagate ka office rekam jongi po kedai hapadeng banganang kren ola pun minister dia wong basulai I just want to inform you that the government has withdrawn ki media ki bedan handi na try ke kren ya kani kumbakalong ngong uru. Okay, thank you very much sir, but I want to have a hard copy of it kumdungan sungit but kitim niyan tang si hang ta hadin tanga ka kendai terik kalami kan notification nga set lenggo bahai gini notification kiba ong bawan poin no gobernur pada do kanyu state rekam ta gobernur ma
Bat ni iru bo gubernur jong iru dang hak banwat jing irak nagi pat nomor kap de kamsu tu reng halai de hindi. Tindrai ni pat de ni ka ong kum ni the notification issue by the department mo kakum kani ka notification bala ong na gubernur. Bayakan ni ka 60 to 58 years has been withdrawn. Manu bajak hap ti jok am style ngakeren ni bi om da ka basukren kecil di media bi kwa ga pengkret ngabu gini serial ba but hadin kata kabar bat kami kani ka rally balai. I think I have to mention, sir, please don't mind. Namar ba napo garo skill ong wat nukren MOU. I'm not going to talk about MOU as I have been bound by the whole Garo not to speak anything about MOU. But I just want to say how this rally start and begin. Kadai hagakat kendai terik. Haba ke sarkar claim the tip kini ki association without your knowledge, no? They have signed the MOU handing over the 20 government LP school to the NGO. That point came, the second point, why we are here. Kamday bapanmong ya kata, we are not home, but just to give you the gist, how we are here. But at the end we have moved, no? On 26 June, we have submitted a memorandum to the Chief Minister, and the Chief Minister assured that we will look into it. And it happened on 18 August that the government postponed the implementation of the MOU. Artali. Kataru kadai ka jingjab jong no, ka jingjab jong ka amsta, but we are in one banner. Postpone, but we don't know. We have to be serious. We have to be very careful. Maybe at any time, when the 2 months time lapse, maybe they will implement. We should stand and unite together. That is the second point. The third point is MOU, MEG. Implement MEG, then inong hikai deposit kibadang dan haduk kerta kabaki kidang tray kanum kta yaki. Oi, kanum kta iko. Kanum kta mis gikonya. Andai ngapat kumunong yalamu jong ki wala saupu laisnem nga syakri. Ngapet ka future jong ki kinong hikai ba ka future jong ka education na po ka jala ka jongi. Bat ngan ya leru hadu bakut, hadu penginda cok je kini, menginum air. Ngadan apa ke komision? Andai minta mariami kini ke MEG, ngam Julai attention. Kan mentoyu yang mangan lek yang ketua MEG, mangan penbut nam yang ledi, bangar ngam menjurika. Kilo orang dikat bah kat lai triki han over. Ya kani ka report jong ka commission hau chief minister barokha ki sendur kinong ikai ki kelija ka dur wa sulai tinga dei banca ke namar ngam kwa ban de tat dor ki kinong ikai halo jong kani ni tren ban ong ni kinong ikai oi masukmen mah namar hakakat fraterik hamangadan na joai udah nuwi ramba ubawan baru ong ma ngaju perkat at ma wakat nanggon MP kasen yung kinong ikay imgo tip hadian MD kima kayi ko jiyay ka assistant kayo Nrai hitip niyan habang tugas ni kapratrik na kerentang katukat ni na say madan na kisawot nga nang say madan tang arngot
But itai long si dari bahas sendrem but ikong bikunya. Nala groom yaki. But ngadang tes yu begini hagini kikindia sni bangi alik cingbai. Ngong next year kin sayo ay promotion na primary shaway. Kaya cái decision ke jong pi. No? Hapan tip yo kale na ay ketika jingkru ke jong ai. Nga groom hai. Nah hapan teli. Iong yakini kikentian. Habang atray bapi pakna. Iong yang pakna. Mas ngau kumbangal atray na kabantay jong kinong itay. Ban ino ayati. Siteng lenti ngam tre promotion. Ngan sabe bat inong ikai. Bat ilai mentah. Kumnoi keren. Bat kumnoi takul. Ki kwari bro khai. Ki bala tho bat bal pen i mena hang ni. Kam dei ke jing start jong ki lawyer. Kam dei ke jing wat nang ni nang tai. Kadai be naga ki ke jong i. Bada bila penuh kanu, suaben pelaj ikut kupar, suaben ni yang pakna ngal adep, tek kebiang ni kambiang, ngong kebiang. Bat kita kidei, kita ngal groom yaki ni kisanggut, sargut nang dong kita kuat bantik ndrei ka assission jongi, kan yaim, kat bagi kemat kijonga tini ladang ngamla asu ban yai, ngan par. Secretary Office rekam kecil. Bat nagamantah jong pi kini ginong ikai. Pimday ban syaktiya. Menin besi. Kadang mi iwe ko order mo. Mi iwe ko order ko wan na director of mobile ko ba kum ni. Baki tu ki school ki badan barok hat ako iwe ko kompos. Kidai ban long na one management. Nang ta tidak balong one managing committee mo so on and so forth. Nang tapat kita bandan one school fund. Pi kita ban perkat ba. Bat bubu pun mi gini ko ada no unda khat janga. Hagani kasi lah ne kasi ban yundo. Ngasong yuta nimlei. Lada piong uta ubasanya ko ko ada ru pun mi bakalok chung uru ko kloy gani de anta ki kon u kloy ni le ki kloy. Tabayo supen mi order tong cengi ke di baret. Baki ni bah ke jimban ben kadai bet tang ye kinong ikai. Tang ye kinong ikai. Uang ru na bakan kamlom transparent ke kami tu do. Wat yang lagi timla ban transparent yang dibut ban transparency di kinong ikai. Don't you think that we are primary teachers? You can direct and order us to do whatever you like. No! If the government will not withdraw this MEG for the deficit, Secretariat and all the 3 districts will be there someday, somewhere. We'll decide, no sir? You agree as president? We'll take our decision 3. And we have to. Okay, people have to look. Nga siya to ipi. Kaya yung keren apa commission nga keren ro ikinong hikay. Bangi ong nila decide baka ong kasarkar balabon tan ki assistant balabon tan ki secretary of teachers. I agree. But kita ni am nagaliang jang pi ditang mga bakam keren. Hawai ni kita kat lagi dan balawan ra awat ya gani ke isu banang one management. But habang ia keren ang ta kay ka pamilya keren kalong bangin kelas tang artli category our teachers. Government and deficit paten. But yang ini deficit ni lang lupa ang baong bubukulan kumjirem. We are already semi-government. Except pension. Tindray wat menta. Nadua raja sipo. Nimdan pension siyo. Tingi biyang bat ngirangkan. Utaw government menta batung ang niyo arajar sipo. Arpuwe, arajar arpo. Tayo sungkain long government. Uyoyo pension.
Ong pala di yo wan hangin batay nga haga anu ka close pada kanu ka ain ka paki yo pension. Uya yo tu ka NPS eh. Kata yu keren ko. Ndalapoy ka jing wan wat association. Halo tung kani. Kay ka bang keren ka dong. Ya kini ki SSA. Ya kini ki ad hoc baru koy. Minra no eki. Ha kita ke deficit paten. Bakin yo ya ka scale of pay plus dia. Kata ni ke jengkren ke penduduk ke donut ke jangan kum dekat jang ke commission. Nrein dalam ni pat ke report bagi ai ke tu sini ngantip su ki wei ki kelai yo. Tang bakai ke bami. Kia kemen. Kebong iba kular. Ya kemen banyo ba MEG ya kemen. Kiba kham kemen nang ngepat. Kidai ki management te. Namar balai. Ba layo ban penyat haladi. Te tharai kat nu tau management. Ulah ban le dia ke batam. Baik bah. Kiong pat de. Bakeno ay ginong hikay. Nakhil kambon matrik ke school ibu kulat kong jeram kena. Kena kumno ginong hikay menta kini hikay kumno tang school yung menta lalay mo la song thai. Manu hikay itu subject jang ki. Keren sa tang ke school ibu kulat kong jeram. Higher secondary kata. Ten ray. Na yelit susu si ki primary pa. Primary late kilik pek mapisi asyong kedang. Kat nungut kinong ikay, kat no class kinahapan ikay. Bat kinong ikay kile, kile kat note. Lada dan riu kongut ki kena. Ikay na do pre-primary, hado class 5. Laingot kinong ikay. Yano kay kin correction hang tuni kin mayu kena balay may halap. Ubayam ruto, baturin mo ruto, bakuto ruto. Kay wajia. Ui iba yang grassroots adu nang tay. Supen mi order nang tay. Nang ta susu kay do mi ijing ya ngakran tang ijing ya balingi poy kini karali. Hagini kindia sni laong. Ba tinoy kay deficit brokhat kidai banle ke empty. Hable room day mobile computer. Ndai tang ini hado primary tiba play ginong ikay tiba dan school nong kendong ngah kelai keli kenya kat tu kan ni officer kat no teli ki school bila provide computer kim dan tiba play nong kendong ki hap anwan sisulong banle e katu ke MTU hapok ki cyber RC pep school dan teng-teng lay kampalat hunsi hoi kiong baka hiar kata ke education manu penhiar ka hapaka hiar kena ai ginong ikai hapaka kiong simburam kata ke department to sibun ki natrai ibu bukon kudat kurjiran kubun ndala poisa kini kiski ban rakyat teachers day kay ka kiong ginong ikai ibu ko teachers award teachers day award pendap ki pom pendap ki brokhai ndala pendap manu pendap long kumbangi kwa mangi lada kadai ke sarkar lani ke department ke babiang kala dai jing ban lum ni jik te buai budai hok ban yo ban ngalayo ngani tu iki ngalayo award lu tambang akhlim lichim ban abang akhlim lichim inspector school di poni ngayong baslai pinwan man sim ye award ngong ngamla ban sim ye award namar beningkong ngakhen pendak khom ngakhen maplai kebaar kalong ba kinong hikai kidang sya jik ye ngangan yo award ngam tere ba ngakhen lek sisya ban sim tak award tengong ye pi kinong hikai kidang dan bak bau ni temen yo pun risnem udang yeng hang ni ban yelam ye pi ya kador ke jonga hinumla bantir problem singi dot ngaru ngayu kendo lagi jong di problem ski jonga tambah ki problem skim jonga
kim long kim mau jen thut ya pi kinong itai bat nga kren ya kani hakmat yang dikon habaga kami ga khlad ga arpun ri tarik jong nai Julai jong ka sinam arah jar ar pusau kai jong ang dikon kalong wat jauh umat wat yang namar kala dei ka pori i bandai ubleng dan kami i banyanga bakat banganang yahat menta nagamit office ke jonga ngara sa hopok kamrakia sa ko gami ban pray nagabanta jo ki kinamikai nga pengkot na kabang ongi gikon ba imat ubleng i bakani ga kam jong PMEG kan mi usim no kloy lo bangan yo ban pray su nagabanta jo ki kinamikai tila dadang dat kinong ikay kibadan hang ni bat kibamdan hang ni lada pim so thu ay kani ka jinge yakabala krenda o president jong ka MCTA what is behind this MEG what will happen babu karbla khon jiram no it will not harm us. What we are fighting, we are demanding for the future generation of the teachers and the bright future of the education department in the state of Meghalaya. Lada pintre banwan basulay marwil day. Bangan si itu ipi bangan pengkut. Hakapor mga siyam jing ebha hakajingire ban wanra i school primary. Siapa ka government ban ngamla ban klet ya ka ai ka ba i pabukol lar khong chiram i ang bangadal lek ru si yin jong porno ban udang song ka to ka yin ka rik hang to hapa tura lar bi kwa ka non ra ka dur bangi ya sham bangi discuss ka ni ka primary education ka bangi chanting e po district council badai ka porno sama ulang ukpa jong kontrak bau wanra ya ka white paper hapo ke kabinet sosin bau pau dan setai seterong bau ni i kemal ong iba kulan bau kuan usta man penjab ndai bau kuan u penjab nga pensaya kata ndai u kuan bau syania ha kita kibasuan ra ban susoy bet balada day go puli balada day go tip kay ka white paper kay ka one man commission to the 3 district council then at that time he will regret what he has committed to the officer kadai kata kajing sya yang bakla kajong uni uhe bat nga ongru ikinong kay bat kinong tikam ki jonga pengiya kren ni ang imday ban benya ka sarkar ngam benya ka sarkar nama nga benya ka sarkar kadang ka transport kadang ka PWD kadang ka tourism kadang ka egrokay balada pilik ba hakini ki department kum tourism hi ka jingroy bat ki jingkewa state ka juri Rinagay ka hiyar ka education kaday naki officer kibaya lambak la yaw minister to kanriya no kanyung ni haga jaka ngin ong wengi ka MEG ngong kanriya swa yung new officer bat ngadap ka jing kemen bahaki ni kindia singi i yaw weng u officer la sa kanriya lada kanriya siu ni ko kam he ka education jongi kan sekolah ka state ka jongi nama artikwa panwanra ya kata kapag yung ka PPP om day tangkatan rey lada pipet sahang ni dang pinigi kibiaski ya ketura medical ru kilamut pan perbatai sika tehatu ya ke education kabadai ka pentang ban pentiu pin penhiar susu ya ka ladai ban pentiu ya ka dia kinongi kai kibi kumba pi yang hakani gasi menta pi wan bat pi pelak ka por ka bekelut ka jopi nga ka commitment ya pi lang aday man yak na menta ka ni issue jong ka MEG ngan no my lad
Lada day yang i mani pakang. Ngatrai when we go through the history of the AGHPSTA. For 2 years they have closed the school, primary school in the district. In Jantia Hills 7 years. Here in Khasi we are facing a little bit problem. We close the school only for 1 week or 2 weeks. Why? Our demand is state taking over the primary education from the 3 district council. But kerja sisa punta. Saya ini MEG lelai Indan Ayu. Kendiak ngan pai. Lada keren sapang ke school management man long kawai ke managing committee. Hatu kata ke penmi suatan kata kaan wan management ni kila ada frame ni ki rules. Lada kila frame ni ke MEG the rules and regulation that after the retirement of the deficit school teachers, these teachers who have been appointed as MEG teachers, they will get the scale of pay, they will get so and so. Who will object? Who will oppose? Nobody.